David, obchádzaj, poď. Lakeť k telu. Strašne vysvetlenie možné, že sme človek ťažko. Človek to zapadlo, čo Teraz chod, David, keď otvoril nohy. Teraz chod, keď otvoril nohy. K nemu sa ťahaj, David, k nemu. David, zbav sa tej ruky. Ľavou rukou ju odhoď a teraz ho zatlač, potom dopredu. Odkopni ho bokmi. Poď, popracuj na tom. Tam je slabý, poď. A teraz choď, ťahaj. Streč. Hlavu dozadu ťahaj, vystrih chrbát. Ono, poď. Znova, buď na boku. Ťahaj pekne, to je ono. OK, ťahaj. OK, super. Okamžik číslo 2 do červeného rohu Ivan Svitek, do bílého Popelák Michal. Připraví se Tureček Lukáš do červeného a do bílého Boknarik Martin. David, pojď. Pojď, Jirko. Krátky občas nejde slova. Pekne, David. nohama do strany. Ťahaj dozadu, David, dobre. Nohama do strany, pojď. Přes tu rohu. Pojď, David, naklonit. Chyť lakeť mu ťahaj, David, lakeť mu ťahaj. Tak. Výborne. A ťahaj. Lakeť mu ťahaj, dole. Na opačnú stranu. Pretoč sa. Dobre. Vymeň triangel, reverzný triangel urob. To je ono. Zatiahni, čo to dá. Pojď, aspoň aj nohu. Skús aj druhú nohu spojiť. Udrž, David. Pojď na něj. To je ono, dobre. A útoč mu pod lakti, Tak. Ťahaj, prúďko. A ideš do... Vyťahni ho do mountu, tak. Výborne. Drž, lakeť dole mu ťahaj, jeho lakeť dole. A ideš Tak. Vymeň triangel, vymeň. Výborne. Vyuhluj. Chyť jeho nohu. Tak, krásne, máš ho. A tlač dopredu. Jo, Hej! Pekne, David. Výborne. Pekne, Ondro, svoje.
Drž! Drž to, Ondro, drž to! David, dýchaj. Piče, už zle, už mu tlačí. Už mu tlačí, hej. Ťažko už. Pořadkově tam dal uchytit peklu, to tam udržali peklu. Ťažko to už sa... Ondro, pusti, unavíš sa, pusti, drž si pozíciu. No, poď David, máš to. Pomaličky. Tak. Lakeť, jo? Ťahaj ten lakeť hore, David. Poď, Ondro, svoje, poď. Poď si svoje, to je Ondro, poď. David, David, to! Drž! Zaťahuj to! A to bolo nebezpečné. Ten David je... Asi je šila. Myslel, že mu hlavu odkrútil. To sú skúsenosti aj hovorím. Preskoči, David, preskoč na druhú stranu. Tak, to je ono. Preč z toho, Ondro, preč! Dobrý, to je ono. Čo je? Rebro? Čo? Môžeme baliť. Dobre, Bob, máš. Poď, máš to. Drž ten laket. Dobre, David, pekne. To je nová, je na profil. Ale ja hovorím, že to nie je profil, to je zašadné. Poď, pekne! To je Vojčo. Poď, David, vidíš to. Vidí. Vyťahni tú ruku. Plácal? Neplácal. Poď, to je ono, výborne, David, vyťahneš tú hlavu. Poď, ešte. Dobre, super. A drž, máš tú ruku, David. Poď sem, pojdi si rohu. Vidne ho odhoď. Máš tú ruku, to je ono, máš to. Hej, krásne. Presne. Máš dobrý. No ja si nemôžem ani čupnúť, Krista vyjebané kríže. Som mal handicap, ty koko, to som mali ísť proti mne so zviazanou rukou. Zápas. Présent, ça sème.
A to čo to hovoríš, 20 minút, či čo? Já myslím, že jo. 20 minút? Čo ti trvá? Tak To skončí. tak Joao Assis... Joao Assis s oným... Jak sa volá? David, choď von zadkom. Stop! To som tak nastavil do druhého pásu. David, vysúvaj sa von, otlačaj mu hlavu. Založ nohu dovnútra ľavú. Tak, dobre. Krásne. Chod na kolena späť. Na kolena mu ty. Ten chlapec je dobrý, že? Vidíš. Jo, ale já jsem chtěl jít do toho dílu, ale tak jsem tam už nedokázal dostat. Ale spustí pán bude zlomný ruky. Takže když nic nedělám, tak se mi běhá, ale dobře. Pekne, skús ho prehodiť za seba. Pozor na tú gilotínu, David. To je konec, vole. Protože neměl nic dneska nebyla jednou táčka, nebylo velké krásné. David, dávaj pozor na tú gilotínu, on ťa chystá. On ťa chystá na gilotínu, dávaj pozor na tú ruku. Postav sa na nohy a zatlač ľavým ramenom do jeho hlavy. Von, choď von. Jak se chystá, že nás začne mlátit, tak tam to nesekat. David, vyťahuj jeho ruku von. Jeho ruku musíš dať von, to je ono. A full guard. Daj plný guard. Choď von zadkom. Zatlač pravou rukou do jeho hlavy a choď von zadkom. Pravou rukou do jeho hlavy. Lebo ťa prejde, vidíš. Von, musíš ísť von. David, musíš ísť od neho preč, lebo ti dá Dars. Hlavu schovaj dovnútra, chyť jeho ruku. Choď bokmi von pod 45 stupňovým uhlom. Musíš sa dostať von. Ja neviem, prečo nebodujú. Na budúce.